Ni werigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru themwe na rua iri tariki 20 mweri wa 6 mwaka ni jwa 2023 amuna nteto iria nkureterete ni Gavana Kawira kwatha gutezanirwa kwa mbondi chionde cha masibitari miru. Sibitari ya Jekim kuingwa nyuma ya erekeria ya Minister Wogima Susan Nahumincha. Ntumurume kuraga kana kamyaka mugwanja ntere chachuka onde ntumurume umwe orete nyuma ya kugwatwa mwamba mundene jomira ntere chankibwe. Gavana Njoke kwamukira PS wa Ontwire kiri mubango jwa orugoria bwa nchukucha gwika Ontwire. Mwona nirito mathithio ntuku ya narua ni MAUREEN Kome na ningeto MAUREEN Kinya na Nteto chetu chiriambiriria thaiji. Gavana Kawira Mwangaza muthenya jwa ntuku ya narua ni aritete mwerekera jo kweberia mbondi chionde cha masibitari na kuga ikwethirwe kwina mbondi inge injero ontu buria bugwati mbaru ni MCA baranande banenkeri rutha rwa kuthujaga masibitari jaria jarindene award chiao. Nkuruki Gavana Kawira no rete sibitari jikwithagirwa bakinenkanira riboti cha indawa ire kubari nacho na ningana kiri MCA aitete ntumiri ejenderia akureka iria ndawa cha mung'anajo milioni 50 kuma kwa KEMSA. Muthurumrioki katuambiririe chio. Muthenya na Gavana Weru Mwangaza akiamukira ndawa cha mung'ana cha milioni 50 makirongero KEMSA nethitwa kijana merekire mwanya jaja gatomokethwa kwina rungika kimanthu jogi mwiri na sibitari cha kaunti Meru kwithitiko ndawa. Kwithiritwo kwina kiriro gikinene kinya tukijukia utongeria no kurari na kiriro ati sibitari tena ndawa lakini twatega ki record tukona ndawa no igwita mashinani, ndawa no ikugurwa, ndawa no ikumara. So mtomogere atire, you don't expect different results by doing the same thing that you have been doing. If you want different results, do something in a different way. Bwambere agono mogambo kisio chenye ndawa chito chikunurwa ndikenda kumenya uma kethwa kwinda ndawa chieku kana kwina wamba bukuthithika. It is our duty bado tole atongeria bado turingeri kura otigira kwamberia naru ndawa cieja iteja cieta naria itikurukirite ki bado tumenye bieja gutirongo kirie kibendera ndekeri into bieta ntionete metho kwa metho bia bieku no ntonkwenda gwira umaitwa agua na antikuga nkibatisha. Nasikia hata saa hii kuna zile maboksi mnafungua, zingine ziko nusu, zingine ziko kwota. It is important kile kimboksi kifunguliwe, muangalie ndani nini iko ndani kwa hiyo kimboksi. No to box chenda iteojoria ndiko kwa chingunyori. Weche chene ibondi biere. Bojairi edwake bojairi agono mwanka MCA na wandi administrator batigire bagwita wandi nechiao. Benalisti na mung'ana jwa ndawa ire gwita kiwandi chiao. And bado hizo vitu na pesa. Patia kila mheshimiwa karatasi yake ya kuonyesha hii ni madawa ya kwako, bei ni gani, hii ni gani. So we expect that to be done before we dispatch hizi. Kwa hivyo kila mtu akienda na zake ataenda zikiwa na majina ya hospitali na ni dawa gani na ni pesa ngapi na itachukua muda gani na aketi na board, aketi na madaktari waongee vizuri sasa tunaona. Ambubu bedwa bagite kanene MCA na mwanka mbondi chonde cha hospitali chito chibunjwa nikenda bedwa bena mbondi jeru ili komba gutania nguge na thirikari we akiunya mbondi mchomba kuthoithiritika gitakao. So we agree tufanye uchaguzi. Na hiyo uchaguzi MCS atakuwa part and parcel. Kwa sababu sisi ndio tutalaumiwa at the end of the day. Na ward administrator atakuwa part and parcel akiakilisha ofisi ya governor. Kwa hivyo Dr. Waome kama ni circular ama ni nini utapeana vunja hizo bodi zote tuanze.
na kwethira kure antu baende ne sibitari chietu pararita ngwenje ande ne sibitari antu ngotike batethira bena thina yo bachokia na kwethira ko bate kuruta ngwenje atheni bari place we kenda antu bomba gwikirwa baberu kenda mbundire yekirwa chitanira na administration ne governor Kawira Mwangaza na chitanira na utongoria bwa MCs baraba wondine chietu na from there tumba gwethira batu tuka 8 at the end of the day governor ake accountable MCs accountable kinyambo ndeje sibitari na juche accountable na ndinye MCs bena rutha rogwita kono sibitari gwita ngugi onto baraba tathithe kai ukabere. And I'm giving you all the powers today. Weta tu sibitari tu na gutoka gwa kamoga moja kwa moja na tumenya no responsible aja no MOH aja no ore aja na tweteire tukelewa thina kini imbi kurengi ndene tu sibitari tu lakini tuli aja tutiomba kumenya na au kuwa tuli MCS na pia ward administrators ke sibitari chetu tukaita iraku tukailia kithira ndawa ire supply chiko na nungi kumonja no twende mbere rimono agiranya wetera sibitari okara yakao kuinterfere na manto ya department ya onto sibitari chetu jaure former chief of staff oga irari gutwirero kagure oria mwanjia kwera ikanteta na ari kagure but now with this initiative yothingatia ndawa iji ingwetikia thinewe kethire kuthira ndene ya Meru nonto kora tukoreta ukerwa itoka gurenda but governor wakati umeingia na ukakuja na hii system ya kufuatilia mandawa mpaka inafika pale unaona sasa maneno iko sawa. I want to congratulate you. Ndikuna menekite jaja Meru kumakinga na Kawira Mwangaza ngiotekero ni kuona ketho kwitha kwina urungika kimantu jege ndawa kisipitali cha Matura. Nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Sibitari ya Jekim Kobo muthenya Jwanarua ni ingitwe bobone kuthingatira yerekeria ria Minister Wogima Susan Khumincha ati sibitari unainge iria ikuringithanwa na kwaya ajie na njira ya gutumira kandi chiao cha NSHF na njira iria tiagirite ni chingitwe mwankandiria uchonkoni bukathithwa na gukinyanira ajie baria baramukaira utungata sibitari neu ne bathamitwe kiri sibitari ingi onde arungamiri ba NHIF kirindwangi iria igwetaniritwe na wamba bobo barungamitwe nguge mwanka uchonkoni bukinye muthia mutugikare ni akwambite kambe sibitari neu katumenyithie nkuruki. Nyuma ya sibitari ya Jekim Kobo kwerekana nitumirite kigena kia NHIF na njirete ageri na bamwe baje kwerekana batagwata motungata ja mega na bamwe bagutotoro murungamiri munene wa sibitari je Dr. John Kremi na shumirite na kuwa sibitari yawe itathithia motungata jaja kiria kuga kinoka ejanire sibitari aje baringwa mbicha irari agiombicha chiringi 500 mbeche iria kuga bareke ni aliwenjera na tina njira ya NHIF kirimi akiuga kinya nyuma ya jeba ugwitikiria baringwa mbisa atari wa mbesa cionthe sibitari ire rombete sibitari yawe ni atigirwo ni randu ya chiringi 150. Kuna medical team walikuja kwa community na wakasema wamekuja kusaidia wale wagonjwa wako na shinda za chronic arthritis kuwapea matibabu kupitia NHIF services. Sasa kuna wale walikuwa wanahitaji kupasuliwa na wengine kupewa mandawa. Ili wajue shinda zao, waliingia kwa facility yangu wakawaomba wape services ya x-ray na watawalipia kwa cash. Hakuna mahali tulihusikana na NHIF. Watu wangu waliwakubali na wakapea services. Na mwishoe hata hiyo services sikulipwa. Na wakati niliuliza kwa nini na nikastopesa services ambaye zinafanywa bila kulipwa, hawakukuja kwangu tena. Kutoka hapo ndio nikuja kusikia baadaye mahali hao watu walienda kutibiwa hawakupata huduma mzuri na
wakateseka na wakapata mashinda mingi. Na ndi nyuma ya riboti ugwita na mbere kire nyumba cia Nteto, Minister wogima bwa mwiri kire mwongojo wa Kenya na kumincha wafura igoro na raitere mukana na kuga cibitari iri kugwata no tumiri bobo bwa kigina ke NHF na gutrita ajora guteagiri chithithirwo chunkoni na aje baitwe kire cibitari urungurwa mathaa 24 kendo chunkoni bugetithwa na mbere ala cibitari aje Kim kubira rimwe yachio. I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board, to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: J. Kim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Imwe, Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamukunji, and within the 24 hours, starting now, the facilities are directed to immediately transfer their inpatients and evacuate their process. This will allow KMPDC to commence their inspections, and they will remain closed until investigations are concluded. Rukiro na rwane tukinyithite kamera yetu kire cibitari ji ya Kim Kubu irere njire nene witite mitungu ara tukabanaga na aje bomete cibitari na bange bejeri ni antubao ara utungata bukwaja na kwa cibitari neu narua kuririso bwega na gutithina ndirona yenderete ndene na umateta kana mbiga ucokanirie buthuku nturita kinya wetagi kuria kasi wethote na mbeca bakwira reira wina cio ukarakira wina kio kaumara kwa unu tuthuku ndirona rote kwitherwa abui na kurifagwa gwita cibitari ingi kana ene bakamujukia bamukia bongwa na gutioka ina thina kinyereko. We have released the patients, so the patients in want to have been told to release them and to suspend the services. So we have done that, and now we are waiting for the investigations to be completed. And Administrator wa cibitari J.D. Gatweri na ugite no kaba kwathikira watho bura riterwe ni Minister wogima na kumincha wafura akiuga kenda bakaeja na kanya uchunkoni bothithika. Some requirements we have been told to forward and we are forwarded by the relevant bodies, the KMPDC. I want to tell our clients that we are sorry because we are not offering services as per the directives from the government. Daktari Kirimi mwene cibitari je no ugite watu kiro chunkoni bothithika na ari tayari umabomenyekane. Niko free kwa uchunguzi ifanywe na ukweli utajibidhitisha, sababu hata wale wagonjwa walifanywa hiyo matibabu wako na ripoti ya mahali walipelekwa na vile walifanywa. Mudiene kiria biashara betura reba kionane kuringika mono cibitari je kingwa. Weka cibitari yetu ikuingwa ana oturaita mugatejo wetu ana betu tutize bakathoma naye tutize ina twetete thai watu turaigirwe twina peni ndito mono mbere nyumba ja mbere cibitari yaje kwa ina nyumba na nyumba itaitanguye. Point number 2 aja kuma cibitari kweja nyumba ile kiaja inyumba inene nyingi mono ili antuba bagwitango yaja baukara. Point number 3 ana bale bautethekera kuma aja no ntoke ja thaa mugwanja ngariri kweja ana bagikwa ndigurwa aja inya cukuru ciongwa ni kuona ni ikaumisika atukuromba neteo cibitari je ombe kurugora nonto area je nande itwambitie kuona impact ena kuingio nonto nande nyanduka itekugurwa esino nindi cibitari kwithire kaingwa icio gutwa kuruntu bwa tonya bubuthuku abo araira gwa cibitari kiendereaga. Nandi kambuni NHF nithirite gitumira antu barabara tumagira kandi ciao kire cibitari je Kim Kubu bachwe cibitari ngeje aje Kim ne tunyutumiri bwa kandi adato kumagara cibitari je nyuma ndeka intarebedra bagichokia mirango kumankubu gicigo mbunge kia Southiment nge reportera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare.
Na bwakariba nkeboe baria bakaraga kwina mwito jwanga ya ntere chia Kipkona Igembe Central ni bakuromba keo tokea umwe wao na rietwa Justice Gitonga uria utikumenyekana inare kuma otukubwa gukira narua kuririkana Gitonga uria ukaragia mira araringire mwene munda thimo kumwira akugwata mwamba na atiromba kwaraniria na mtunge endi ndamu nionekete mundene na kigoti kiawe gitei mwitone jwanga ya Marion Karugi arina ripoti je akeba. Nekirende kira kiukari na muthuro kuma Kiboe akuina mwitho ya ngaya gicione mbunge kia Igembe Central kwenda kona kikethithika kiri mutana wa Justice Gitonga uro kwirikana arari mukari wa mira na aririkana kura na kumilikile buruku motuko ni araturi na mwekuru wawe baku araringire thimu kiri mwene mundoro mwete ngwe ukumenyekana yathranira Ntwete ura mwankari uri mpene cia Boris ari muthwanirwa akimumenyethia na wete mwamba na mwankira au uti kumenyekana na atakurakarire no tharike batirimire rukire nyarikite miraene na mpempene na kuthiatira mukinyo wa kwina munda yo mwitho yo ngaya bethera iratu biawe na jaketi yawe ri na tharike na kung'ang'ana uswa mwiri mwithone ndi batayona nda muringira thimo mwankarukire tayungukia ngauwa na nkamuria onto na tamea na atacokera na icio kiake kieria na atithira atekuo na tukilani akwikire ndeya mndene iro nkuya ngatiri mandamu ngastoka iro nkueta ngeta mwekuru ungi area u twelekene no kamwira yumbonere bondo na mndene tukona kuma ukamwa kuringira mwene kila etawathranira Ntwete kamuringira thimo kamuria kwi mantura menya ya penete mundoku ambira ye uni ndamenyere mantwe na ndeya mndene na ndona ndamu na ndona ngetiete na nyanyororo na ndeta ndamuria nonto ndamuria ndine atwere kuroyere ambira ini na twekwe mndene yo athranira Ntwete itwithire ndamu nyingi sana ile tumire mwekuru Gitonga wambu kenda etaturi twethira ndamu nyingi sana mundene yu ne nyarikite nyilae na kuku onthe ende twe muri atwira we atamonere mwene munda ari kwiyo tuko atiretire orkie kinya mwekuru we kana family yo nonto no mwankene yuri nonto munda yuyu aba muthako no mona yuyunge kana aria nabo abera akurie Tonga mwashia ya polisi tumenyere ati ataringire report akagwa nithera kia aratirimira ko aratirimira thera kia mbori kana nembi uratirimira kana nengugo na riu muntu arawita na sauti yake no rabati kumenya na sauti uyo weta neri batongeretwe ni Captain Beria urani mukarite wa nyumba 10 ntereu bari wa kombeka ya umanite na nkusanyo cia kimiunda na tewa mbabo mira no tumunda yo Twete arerekana uririte the wa Itonga na arendo yo endi aringi Itonga akirea munda yo ni tuibasio kwe na mamba yareo itukuibwe yaka munda yo rora bayenge na Itonga yo kwatuka no pinga munda kwa uno kwethiro te wamba mira no ntumbere mira kari yo ete ye mira ingredient ti wanemba mira ye ya tuweka banga bangire yonge kenda yita Somali kwa mira yo te mwamba omba kuya mira ye eta kubangambi no te ya leboi ye meoka kueni kulbodhia ni ka itangwa ka bodhi leboi kwa te mwamba yo ndo leboi kwa una kila ke te no ketui ikona ni ote wamba uraria ni mande ba ni planning manda na thirikari ne bati ko ya tua na kwa fuatiliwa kinya tho family te na inya na nontubo ne bakuromba thirikari burune sukune na ndene muno mbere buru thimwire Tonga kwirikana na araringire na baswiro mutana wa Tonga ari moyo kana akwite kuromba thirikari mukai tutethie mukai itonere umana mtu etwa iki thimo eu Itonga araringite itukwenda thirikari yo ya tueyo na esunguse thimo ya Ntwete ora barara sine Tonga nio tukwenda anene beto bojera atu au na Ntwete yake akolokelo amenya tote mutiethia kuromba thirikari na giteyo kinene tone na kikuo ke Tonga githera na kuite na kiumbite ikuonekana na nonto no kwithirwo Ntwete no kumenye ku ke Tonga na kiumite nkiripotera Weru TV kuma Kiboe Igembe Central Bitawa Marion Karugi wa KINYA. Minister wa urimi na ndethia Franklin Mithikali Nturi na ariongirite cukuru iria athomagira neo Christ the King Igembe Boys na kubatigira mung'ana jwa milioni 5 kenda gukinyaniria mubatu jao ja wakibwa cukuru eu ngurukile Nturi na ekirite cukuru eze wirane bwa kubaretera base njeru na kuga akaejaga omuritwa kewa uria ukagwataka kire kigerio kia KCSE. Dennis Mugendi ni akujirite karikari.
ithiri twiri ndiunga ya nkiruna ya mwanya ya Minister Ulimi Kenya Mithikari Nturi sukuru ni iria athomaira ya nthaka ya Christ the King Igembe Boys kicione kia ubunge kia Igembe South na kuburuka kinyanteresia kiotene Igembe Central sukuru ni ya MCK St. Mark's Primary kukunde akiejanaga milioni 5 cia miako kujuria wirane buria akuga ni bekire bali na Rais William Ruto igitene ria siasa. Na wakati alikuwa anapeana ahadi, mimi huwa najaribu kumkumbusha yale mambo tuliahidi watu wa Meru wakati tulisunguka tukiomba kura. Kwa hiyo I am here siku ya leo sababu tulipokuja hapa aliona hii shule yenu na akasema iwezekani shule kuendelea namna hii. Akatuma Mheshimiwa Kubai Girengo wakati alikuwa mbunge hapo awali, akaleta pesa. Adamu hapi na nitamrudishia report, mwambie ile milioni 2 mliweka kweli menjenga class 6 mpaka imefika Linda. Pale imebakia ni kumaliza. Nandi ithano njarene cia kuthirikiria ngugi. Rais akapeana ingine milioni 5, kule ninaenda napeleka ingine milioni 5 na kule Kianjai ingine milioni 5. So nilikuwa na milioni 20 ya kusambaza hapa jana kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu William Ruto. Lwangine rwa urimi ruria atongeretie ariuga bali na mubango jo 4K club maskurune kubangani miunda na kuthithia urimi untubuke thura buri uritanikiri aritwa na kienda kinya kuthiria mpanga ya mpara na kuleta irio. Hapa hii area ya shule niliacha ikiwa na shamba kubwa sana. We used to grow maize when I was here. So I want to take a piece of land which I will support from the ministry directly. Kama ni fertilizer nitatuma, mambo mengine nitatuma, au watoto wasome, na hata wale wengine villagers hapa wanaweza kuja kuona mambo ya kilimo bila I'm running a program within the ministry to bring young men and women into agriculture through 4K clubs and young farmers classes. Utethio akauga ni urimi na ti maandamano. Ukisikia mtu anawaambia tuende kwa maandamano sababu unga iko juu, unamuuliza wewe sababu unga iko juu unafanya nini iweze kuteremka? Uko na heka ngapi? Umeweka ng'ombe ngapi ili unaweza kukamua? Sababu kumalisha chakula, shinda ya chakula na njaa katika Kenya ni kurudi kwa mashamba na kulima na sio kuweka sufuria kwa vichwa. Anani hata Nteto. Bwana Waziri, tunakupenda sana. Sisi kama wanasiasa tuko nyuma yako. Ukituambia piga right tunapiga, piga left tupiga. Winde bora ande moga mbengerete. Wimbo ya kwa nini uone hapo hapa indele niko na indira wetero. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Eta nambere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Lisha Milk ni iria retu kuma aja Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Ngukugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheru mwenge chokera na Nteto nkruki minister ukaria bwandene na mibango ya thirikari Profesa Kithure Kindiki muthenya Jwanarua ni akinyete mbere ya kamiti ya ukaria guchokia biuria biegie nkuchanire chethiritwe gikujirwa gatigatika obisi ya munene wa borithi Japhet Kome na Police Service Commission. Kindiki na ugete nkuchani jite na kirikia aria ugete nenguge ya obisi wa wakili wa thirikari gutaurane obisi eriku iri na ngugi na gikatiba ni untu nteriji chonde iriuga katiba ni kubetikiria kuthithia uria bakugita. Boniface Mwongera na ripoti iji. I promise that it will not happen again, and I want to apologize on behalf of the Inspector General of Police and the National Police Service Commission. Nandoa katika ejo police na nkiame National Police Service Commission netikirite ndawe nyingiro ngiro karia ende kibwa kwa minister ntumba kwethura nkime athura kirekerio munene wa sheria no kethura gitora katiba kumenya kono roko kwethura keria uma na noreko ogwetia ojo neu minister okaria bondene ya thuru ne Kenya Profesa Kithure Kindiki kamite bunge nene okaria arongere na kobisi chojire kwethura shitora katiba kibwacho na inyankoroki anene basho bana kirundu kya oshiwa kana na Kiswahili keburi. I just told them go and follow the law. They should follow the law. That's it. So I just say go and follow the law. Officers need to be promoted, go and follow the law. As to who recruits, go and understand the meaning of recruitment. As to whether the IG has any role, go and read the constitution, follow the law. So that regularization is not trying to say that what so-and-so has done or has not done is right or wrong, because I would be wrong to take sides in a matter sensitive as this one. Mekiridhano nyo katika ofisi icho ijire shumire nyuma ya jio polisi kwethura gitithiria nkathi mabitha bo kare 500 Nteto NPS ekuibo batere kwethura bethithia. Information out there is that the list that was provided by the IG or the people who were promoted, there were issues as being raised by members here of nepotism, relatives who were being promoted. Some of them, as is being said, they are not even served in whatever positions they were in, but they are already being promoted. We have situations of people who are being transferred to places and they are stuck there for eternity. And here in this very committee, I've told you about my own brother in Bonny Forest for the 8th year. I'm waiting for the Inspector General to remove him from there. Despite the law saying within 3 years you must move, he can't move. An objective input of a Inspector General of Police and the service commanders is critical. And that doesn't undermine the recruitment objective or the recruitment mandate of the commission. Na kuatere kulingana kishushi katiba ya Kenya 163 kiriuga atere nkiame National Police Service Commission ena kadhari uitire polisi mamlaka kubenekira ninya kubatu mantere monya shande goro o kishushi kya 145 kamutonyero kainya
kariuga ejio polisi kinywa na kadharia kwethura gitithire ntu mamlaka kubenekira ni nyakoba buta. The commission recruits, promotes. There is nothing that actually removes the possibility of a recommendation from the Inspector General, which is adopted by the Commission after being justified. So you can actually achieve both objectives, where the commanders have some input to make sure that they have the right match of skills to deliver optimum national security without undermining the authority of the commission. Rere nario diregitaria mbere National Police Service Commission kudorobena mikirithano no bisi ya AG ario karikana bona Johnson Kavurundi baitanira nkunyo na ejo polisi kagiteneka Joseph Boynet. Untidy, derogatory messages between the leadership of the National Police Service and the leadership of the National Police Service Commission is an affront and a dangerous attack on our constitutional order and on the integrity of our national security. I expect it will end, and all the clarifications and the interactions and the whatever needs to be done should be done within established institutions and outside the public layer. Nke reporter Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kinye nangine kinene kemushusha Nairobi mbita Boniface Mongera. Borithi ni baguchuana na ntumurume umwe kuma Ntere cha Mugwechuka igamba ng'ombe uria ukwirikana kuraga na guta mwiri jwa kana ka miaka 7 murone jwa ntungu mwiri juria turagwatikanire ntuku ya igoro. Kuringana na riboti iria ikinyirite metha yetu ya Nteto ni ati ntumurume ujo aririkana kwathukana na mwekuru ni untu bwa nkunchanio cha kimushi ende atanganirwa mwekuru wa kuana. Kuririkana ntumurume kinya na ithukire ithe wa mwari na njira ya kumutema kiongo na nirio achokire arajukia kana kau karani kamwaro ngina na wa mwekuru kare chukuru na kumatukanako. Martin Mugambi na riboti ya Kiriga. Polisi kerege chigombunge kia marano abakuringaria ngagonto na gonto bagechwanaga na muthuganirwa James Muthaura oro kwirikana ikuraga na gutamwiri wakana gokurubwa gintu miaka 7 rojeni rwa muro watongo bobo inyuma ya kana gaku kwirikana ikagwatirwe migwata imuntu gwoyu na kura ntugo ya Jumatano kiumia kithiru. Wakati bibi alikataa kurudi ndiye akaimba mtoto hiyo usiku jioni, mtoto akitoka shule na wakakuja kuripot, ndio tukaanza na kutafuta mtoto all through mpaka jana. Kwenda huko tukapata ile description ilikuwa ile mtoto alipotea kwenye alikuwa amevaa, tukaona ni yeye. Ndio ango yake akakuja akamwendentify ya kwamba ni huyo mtoto anaitwa Francis Masharia, mtoto wa miaka 5. Na hata saa hizi hatujapata huyo James Muthaura, tunaendelea kumtafuta. Tumepotea kabisa na kitu nangangana kumtafuta. Kuringana na munene wa DCI ukirige chigombunge kia Mara Jacinta Mbaika bachwanite na James Muthaura na urite na kwagukuria kariwa bantu bakamwona baombe kuringa riboti. Nilikuwa nimepeana picha yake huko watu ya chuka, watu ya bodaboda, kwa sababu ndio alikuwa anatembea na bodaboda akionekana tuitiwe. Ndio naomba members of public wakimwona tafadhali mtuitie ndio tuweze kumstaki na hii makosa ya kuwa mtoto na asoti yenye alikata kukaa hiyo mtoto na mama ya mtoto pia alimkata mkono. Kwa hivyo ni mtu dangerous, mkimwona mtuitie haraka msinyamaze tukiendelea kumtafuta. James aririkana twikite kirumati kana kangata muri mwegego kiri bumuchi wa bamwekuru wake Aneti Mukiri. Nkishirike bageka na njira mbega ambirerie ngugi ya bitina kuma girojo na kimindo kwenda kumutamanga. Leu no kumenya oje nuka le ambele akwenuka le ambele ndaumwira ndamura gwa ureu kukana kukana tonto mtugo gwa kumira tewe leu ndakingia mwisho ni eno leu naendete gucuria mwana kana kara jere riu kaje kwene gina wae adi nako
Kũringana na antu ba muci uyu abamukiri ethiritwo akibangaikia ara nkinya temangite muthonue kanethwa abamukiri na nkinya mwaraginora mukuru na nyuma niko gwata akana gaku karethirwe kari gakuo migwate akiugaga Imwe kurwa kia kwendana no acokire ende ule u after mbenuka ni mwana asuretie nikanda kurukire ndatikire mwana mami ni ajokagia mwana akamwikira mukanda nkingo akamusuria niyo gine jira jokia mwana niyo leunda nanda soka nkabera nite karaka ile kambenuke niyo ndenukaga ndeu arugane ni akwenda na ndemwelendere kantu beja bakalia bakeujana kerobote ujana uwe udi nani ndibo akwa ndeu ate kwenda ugu arugane ni akwenda ucio riuga nogu ayana nkinyo gwatibo nenego gutwika muthaura no akuthiuruka na timo gwate ambela anakero tikarosoka gwakwa nkeja nkaulaga mwe ndamwira gutirina twajana posti ntukiaira tutayo Wednesday niyo tukweja posti ni asokaga liwa kadia kajokia mwana sister akwa akudukagana kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Mateni Mugambi. Sibitari ya St. John's Ntere cha Muthara ni twikite kitharimo kiria kariba Ntere nyuma ya kuweza na mashini cha kuthambia ngari kiri ikundi bya bodaboda na kinyamburi cha kukama kiri ikundi bya ekuru ni itagaria riria ria mukiri na nkero na nkatho inyinge kuma kiria kari taura tugutaririrwa ni mukiri Mithika. Kumania na matheya mpara yarayarumirite Ntere mwanya muno ndwanda tietiania sibitare St. John of God ira Ntere tietiania itongeretu ibratha Gelasius mwene ibaete ikundi bia ekurumburi tieria na ikundi bia ete bia bikibiki mashini tia kuthambia ngari. I asked my colleagues saying German but they are from Holland who have been helping us to equip the hospital that we should do something small to the community so that they can also be empowered and be sustainable for tomorrow. So we decided to offer them dairy goats, train them how to keep them, so that tomorrow they will be able to take care of themselves and their children, and the situation of malnourishment will reduce. And to our brothers, the border riders, they have been very instrumental to bring clients to the hospital, and they always cooperated with us. So we empowered them with the car washing machines to uplift their revenues and also that they will feel part of the hospital. Kuringana na brother mwene, we are here for the people and we cannot isolate ourselves. We have to work with them. We have to know their needs. We have to respond to their needs, and they too must respond to the services available in the hospital. The benefits of some of these things is that people get to know us more, because sometimes people don't know who we are. They don't know what we can do for them. We are level 4 hospital with the well advanced equipment, with the good partnership we are doing now with the German teams. And if we don't let the community know and work with them, they will not appreciate our presence. Na kirikundi bira bigunekete na intobi ibona neti Weru bonene. Bakubwira bo ya muno ntu ndalaita akoya kuthwania kweri baitu tangu wene muno ya kureta achi kuma masinani tukareta mu kasibitari na mbigibigi obuo maichi tangu nyingi sana ngulukia kinyangari no tunangari na mbigibigi kuma ngari tukuma na kera mweche ni amureta na ndo ya amwandia tena kungu toka ngada ndalaita mtu kuitha nwa ndire ya sana hata ngara machini ka wash na inkuthwania ke ka wash tukoya murungu atuthani babo atumura bobo ya within a short time tuthatuna ngari turamukuthatuna ngari tuthatuna kwanja ketu kana tuthatuna petition yetu aturetera achie wa biambori na itokuwa ibwaya na ito muranto mwenda tuterania tongela binge na binge tokuwa ibwaya no ntuba chibitare no ntuba rondro twonetie as a community na twirendre kuritaniria neongwe batwendro tuko kana muthenya twirendre kubetika kembori to antiko yeru ari into mwenda weto chia tutethia na kunyweria toyana beto eria na tonyweria rero ambori no ntuire ne nya vitamins inyinge nkiroki eria ya ng'ombe nkrokia uwete kwena mibango enge kithomba benewe kuguna mwingi. The last 2 years we have done several activities. We launched a primary health care activity which had 3 components. We had to go to the furthest end of Meru County, Atiren, Gambela, Toronto and some other places where we are giving basic
treatment for minor arraignment and referring cases to the hospital who needed it most, and also doing vaccinations. So we also carried out school health programs in some selected schools around Tiganya East and Tiganya West, where we are giving health education and also listening to the youths and advising them on health lifestyle. We engage the women groups who are taking care of the BP and also minor illnesses, and then some health educations. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki nariungiritwe ni mwandiki munene kiri Ministry ya Untwire na Utalii niwe umibashir kiri mambura za kuruguria mubango jwa kumenyera untwire. Bange bagwati mbaru kiri mubango jojo ni amwe na rwangirwa nyomocha kithaka kanjo ya mangavana National Museums of Kenya na bange kathumba. Gavana Njuki na ugite baka imwe cha barabara cha mushie jwa chuka marietwa janchamba cha Meru ja choka ura wa Wabisau ura wa ari mwambiriria uwanjuri ncheke. Thirikari nene iwatanirite na thirikari cha makaunti na ndongi kathumba cha thirikari ichambirite mubango wa kugiga untwire bwa migongo mwanya mwanya kiri mitambo ya kidijito kenda gukaigwa kuri na muririkana wa gintwire giku mianka ikaja. Gitumi giku arai munthi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki awete ugeni mwandiki ministry ya untwire na utalii wa thirikari nene umibashil muchiwachuka kiathoni ya guchainanira mbitiganirie no gatigatika thirikari na akurubanjuri ncheke kenda wireno yambiria. Akiaria kiathoni Njuki augite ati irinjira ya kugiga untwire thirikari yake ika barabara cha muchiwachuka marietwa manchamba cha Kimiru wona MCA bakurukia watho burabu kwirigirwa kwarirwa gikaroni gikubukonie umenyeri bwa untwire. The president has been set by the national government. It is time we give a consideration to our Department of Culture and support them with the pending bills. We have the Heroes Bills. We have the Heroes Bill that is lying at the County Assembly. And without that passing this bill, it is the reason why we have not been able to name our streets in all our towns. Because with the Heroes Bill, we will be able to name our streets in the honor of our fallen heroes and also our tradition, so that we don't lose it. It is one way of ensuring that we have our culture. There should be a street in this town that is named after Kaura Veshao, who is the founder of Jorinche. Tungetaka ile inaitwa Gaironi uifuatilie, utujengee, maana hiyo ni cultural center inaandamana na hii culture yetu. Ya pili, utujengee cultural center 4, moja Tharaka upande inaitwa Aura Gate, ingine hapa Mwembe, ingine Chuka, ingine Mudhambi. Nkuruki Njuki na uritie akurubanjuri ncheke batige kuthungagirwa kiri migaukano ya gichecha mono kagita kaithurano binene untu burabomba gutima njuri ikaura kiutha tena erombare ekaura wa Baisao. Siku hizi njuri ncheke yetu ambaye mimi ni mmoja wao, ikifika wakati wa siasa, wanasiasa wanatugawanya. Tunapata kuna njuri ncheke ya Muthomi Njuki, kuna njuri ncheke ya mtu mwingine. Ukienda Meru kuna njuri ncheke ya nani na kuna njuri ncheke ya mwingine. Sisi tunaomba tafadhali, ikifika wakati ya uongozi wa njuri ncheke, let njuri ncheke be non-partisan. Njuri ncheke isitumike kwa siasa, njuri ncheke ikae kwa kuongoza kila mtu. PS umi na peja nitawira nebo ministry yake kuwatira mubango jo mwanka ukinyanire. I'm also aware that the following indigenous knowledge intellectual assets have been prioritized for documentation within Tharaka Nithi County. Cultural sites and shrines such as Kibuka, Igairoini, Kiria, Mau Caves, Mwarati, Wanjogu, that's what the elephant maternity ward that His Excellency was just talking about, which I would love to visit next time I am here. Traditional medicine such as the anti-venom and anti-asthma
It's called the Ntoga. Mubango jo wambirite kiri kaunti 13 iria kaunti no ya Tharaka Nithi aranyumani okwirigirwo gutambua kiri kaunti ira chingi. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. MC wa kuorotwa Ruth Kananu ni achoketwe kiri kamiti chonde iria aria kumarukua ririkano kiaria kiama kiawe kiambas kumania nawe kuwatanira na ngabana Kawira Mwangaza giutate na witikaniria bwa kiama kagitene kau gukurukira baruga iria yaandikine mukanukia wa bare akaimbungene ya Meru DMK kiogora kiri speaker wa mbunge weritariria kiama kiambas ni kirete kethiritwe gikitikiria kwebereria nthinje kiri MC bonde kiama giki barabari na maitia mwanya mwanya. Tugetigana na rugono ruu Rais William Samoei Ruto muthenya jwa ntuku ya Narua ni ameneretie atongeria barabethiritwe bakiregana na yendekithia ria Finance Bill 2023 mono gicunchi kiria gikwithirwa gikiaririria kugitwa kwa gachunchi ka baria baandiki kenda kugwata mbaru wakibwa nyomba cia maguri ja nthiguru kiria Kenya. Rais na ugite yendekithia riri ria kurukwa rigatwika ria kiguni gikinene kiri mauturo ja Akenya babaingi. Rais William Ruto nwalale mugeni wa gitio kile mubango akunenkanira irio kiria na baskulujia primary amuja Nairobi. Kele kile urugula bobo rais ni ameneletia bunge mono balaba umita muja Nairobi ni kila kuganebo kudhikie nyume na weligiroba kariba mujiojo na kulega guthethiria thirikari kile gusire mbesa ja gutigila kariba mujiojo ni bakwana nyomba mbega ja gwikala gwetukira muswadu akigina. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, si ni vizuri tujenge nyumba vijana wetu wapate ajira ama mnasemaje? Si ni vizuri tujenge nyumba hawa vijana wapate ajira na tutoe watu yetu kwa slums waishi mahali pazuri? Sasa kama wewe ni mbunge umechaguliwa Nairobi na wewe unapinga ati tusijenge nyumba, wewe umeajiriwa na watu wa Nairobi, unalipwa mshahara, wewe utaki watoto wao walipwe mshahara kama wewe, wewe utaki watu wa Nairobi waishi mahali pasafi vile wewe unaishi, wewe unataka wakae kwa slum, watoto wao waendelee kuhangaika barabarani. Wewe ni kiongozi ama wewe ni adui ya wananchi? Rais William Ruto naongelete kuga hata tongole balaba kupinga mubango jo batena mibango mega na kariba mojojo Nairobi kagita kala dirikale ekudhide bolele nkiomba kwebia kariba ingeba mojojo Nairobi kuma kilimita ya mabanda. Kulinga na Rais William Ruto mubango wa kibwa nyomba wakati gera imona binge bikona wera. Tuambiane ukweli. Surely which leader in this day and age will oppose a program that is going to give dignity to his voters, that is going to give jobs to the people who have given him a job, that is going to give decent livelihood for the people who have voted and pays for their salary? You cannot be a leader, you must be something else. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio mimi nilisema mimi nangojea kuangalia mtu ambaye anasema anataka watu yake waishi kwa salama. Anataka vijana ambao wamemsaidia akapata ajira waendelee kuhangaika barabarani wasipate ajira. No, kilo lugore bobo Rais William Ruto na kilita werane ati thirikari yae igakairathi ngiri 350 kiri skuru mwanya amuja Nairobi. Amwena ogu Rais William Ruto ni auliti magavana kuma kaunti mwanya kugwatira mubango jo wa gavana Nairobi Johnson Sakaja na gutigirana kiri maskuru mwanya ne bakona irio. School feeding is not a function of county governments. It is true. It is not a function of county governments. It is not a function of national government. It's a function of leadership. It is something that you cannot ignore. We cannot see a problem, Your Excellency, and say this is not mine to do. We must put concerted effort. As national government, we are going to build a new 3,500 classrooms in Nairobi County. We are going to put there 3 billion shillings. Nataka tuelewane.
Tuko pamoja? Over the next 3 years, we are going to put 3 billion shillings to build an extra 3,500 classrooms. I want to ask all counties what Sakaja is doing in Nairobi County. I want to ask all our county governors to participate in this program of school feeding. Hakuna wananchi wa upinzani, hakuna wananchi wa serikali. Wananchi wote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Tushirikiane jameni, tufanye kazi pamoja ili tuweze kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo, maisha ya wananchi wa Kenya ibadilike. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Hau ni watu wakinyira muthia wa Nteto chetu cha Weru themo tuchemania 3:30 kiri Nteto iji na ingi nkuruki. Mbeta MAUREEN Kinya mwana neto mathitho ni MAUREEN Kome eta na mbere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV.